Krehini Karbi Anglong la pen di Mahasau Kangkir ing Samjin pen kichun. Assam Finance Minister Dr. Sharma pen di Pulukasen along Equicentric Park Kangpu. Arnavia P Star Alangabong along Taputot Akiter Kelong 2. Kardom Pini Prime Time Ambirta Kathanabang Nilisami Vilindrong Parpi Non-Arjuika Birta Angton Ben BJP Ratpang Riatum Karbi Anglong Lapen di Mahasau Arat Akimang Hemprek Mate Article 244A Kapachun Ponjiavar Sai Avipu Tokjir Pen Kapang Dagajok Aningkang Samsi Chipaklang Si Pini Ghonta Krehini Parman Kang Kir Papon HSGC, CPIML, KSA, KNCA Pentanglo Kaduka Ve Songkret Trok Atum Chilang Si Karbi Anglong Lapen di Mahasau Angkang Along Pini Ghonta Krehini Parman Kang Kir Papon Kangkir ke Pha Ateng Pen di Purong Supialong Adamalom di Purong Supialong di Phu Municipal Board Chairman Rakru Pen Japonsi Ward Commissioner Atum Doan Kulat Kang Pujiapan Bor Ilo Setami Kulat Ahem Phu Atum Mithang Akulat Kaching Honajok Ihumnak Ta Kang Pudun Haya Banga Vedetsi Kangkir Esek Hichi Kulat Inkirun Et Halapu Bokajan Hamren Rong Supi Dongmukak Wolong Komaji Do Anta Inkir Klingsi Thekponlong Kangkir Esek Thangnat Suluk Sodak Avipusi Birtalong Pon Bokajan pen anon terang di Pupen Roson Hansi Karbi Anglong Live. Di Purukasen Fishery asai hem atheng nolong kedo Equicentric Park Pini nihang nirep adang anong kachetangklong Assam Finance Minister Dr. Himanta Biswa Sarma ahin pen ing Pupon. Bangso adi malong kedamtang jakhong ni Phaikrener Cap Arnisi Assam Finance Minister Dr. Sarma Wangsi kang puji alam dolo setame kisigjat akam kedokok ajok hala bangso arni bangve seta pini Karbi Anglong kangkir kling arni pusitame raikom saiki akirap en ponsi di Purong Supi nang humri pen Equicentric Park ing Pupon. Bangso kang Pupon along Karbi Anglong Autonomous Council CEM Tuliram Rongham Assam HAD Minister Sum Rongham Deputy Speaker Ritesh Inghi State BJP Kongchunbang Phanindranath Sarma Karbi Anglong Autonomous Council EM Rupsing Tiron Pentanglo Keong Dungatum Chitongdun Di Phupen Digonto Tiron Karbi Anglong Live Non malam sopan Birta Ington Pon Iksenang पापा आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। पापा ये घर थोड़ा नहीं मतलब बच्चे अब बड़े हो रहे हैं मैंने सोचा यहीं पास में कोई घर ले लूं किराए पे आना जाना लगा रहेगा रोज एवरीडे। बड़ा चाहिए ना तो तोड़ दे इसे और नया बना ले बड़ा। दादाजी के बनाए हुए घर को तोड़ दूं? अरे घर कहाँ तोड़ रहा है बेटा मकान तोड़ रहा है। तुम लोग चले जाओगे तो वो घर टूट जाएगा लेकिन मेरी एक शर्त है मकान तो डालमिया सीमेंट से ही बनेगा। प्यार भरे रिश्तों की तरह ही है नया डालमिया अल्ट्रा विद हेल्क जो कंक्रीट को बनाए अंदर से स्ट्रॉन्ग और दीवारों को बाहर से स्मूथ। डालमिया अल्ट्रा क्योंकि घर बने सिर्फ एक बार। Dihina Mopi Putat Birta Arjupan Husena Khatkati Police Station Angkang Khatkati Bongrum Arong Adung along Kido Arnavi Lang Akor along Kaselampon Star Alang Abong Arlo along Putot Aketera Hormu Kilompon 2 Kidamtang Chiklojon Plip Ho Aprang Arnavi Lang Abong Arlo Thermocol Achet Kilong Lok Penajok Huri Tudlo Lasopi SYJ Tum Penang Chisonglo Lasopi Arnavi Lang Abang Ke Selam Ledetsi Lasolar Star Pusi Amen Irtulo Non laso star alanga bong along taputot aketera hormu kelong tu alam klang lilo. Ahokpet alama bangke laso arnavi alar star alanga kor along ke asai ke klem amat simimi ke klem ke dam ingtirte.
nonakai ke munira tum rong supi hithi kulat hai hoi damlote anutin abang putin ta lang abang ke chunam rinti atheke lang ke akinang sot pik ahormu lasi pinang atum ke abong alang apotsi lang lepin pen ingpusi ki jun de TTC ke ong lasi lasona hot men aketera hormu jun pon long lok pute laso munit apran damjui ta hai sita halapu lang kaselam atum ke tangka sikar ia jok lahai kelang apor ke ave lasi lasona phoya ka chukle matuma phan trading license ing than pi pet nanji lapen adai ke dobang pho phan chelon jot ing saisi ki meji pusi ratta ningji prai lahai puthak food and civil supply lapen bokajan SDO civil atum adim lang tar lipdam si ki meji bokajan pen ananterang Karbi Anglong life Becheng Vokahut gari motor kaching thang po bangke chelon setami arni ke sotet ke kreng phuna hut towar along gari kaching thang po bangke che therak me sonsi nang mandet bonta alama bangke ahok patumi harlong lang do pen hamrena dak towar ka hingno kilet pikajok kaching thang hiti kulat kidun ihum tata mobile kaching thang hamren rong supialong thelang arni hiti kidun jipu rong asar pimar beha bepar kachukle matum gari kaching thang loga jok asai jok je rong asar pimar ningkan phokep tropkep kipleng atum si gari rusit pen kibung si hamren ahiti along an kebang kedam tang pharokresir kepra trokner kepra trok ASDC sarkar kachari PWD atowar nangki hut kipa plengun e atengke nonikan thongkep sosi pleng detta lason atowar kachileng nangke ning samse anparta Karbi Anglong Autonomous Council amhang ke thek ningkan trok kep runner kep pleng det anta PWD atowar ke bak kangram kidoke ingtung telo Chitherak chingjin so meme Karbi Anglong atok atowar ke mesenji kachileng longji kachelar BJP kachari asorkar pen wan vek nang pupusi hawar arat animarlia tumpen chuning ri News Desk report Karbi Anglong live Pini prime time abirta bangke lapon sikang toniglo dumi thakmi kardom